I pozdrav, i veliki pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete Bandicam. Prvo što vam treba je ovaj link, koji ću sad vam pokažem, znači evo ga. Opa, ne! Ugašao sam zapravo. Gasta sam, dobro ljudi, i idete ovdje na download, a ja ovo sad ovo ne mogu da sam, idete ovdje na download Bandicam. Idete tu. I sad čekate da vam se skine ovo. I dole vam se pojavi ovako przorče. Koje poslije toga morate znači, da uđete u njega. Ajde. Evo ga. Sad čekam malo da se ovo otvori. Sad će malo da mi Sve će malo da mi koči zato što ja već imam Bandicam, a skidam opet. Ali dok se ovo ne skloni, ne mogu da... Evo ga. I kad vam se pojavi ovakvo, idete, kliknite na to jedan put. Idem na run. Idem na run. Ovdje možete znači bilo koji jezik. Ja ću English, zato što mi je lakše na English. Bro, ako hoćete pročitati to, mislim treba će vam 7 sati da preći. Da, evo ga D, ono mi je na D uvek. Zato što mi je C file pun. New folder 2. Ovako D, new folder 2, Bandicam. Gled C. Pa jebem li ti ja C tvoje? On ti ide.